你我该帮助在困难时，真实的忠心该朋友，证明了也顺受无离开个爱，当爱软弱孤单无能力，你我该帮助在困难时，真实的忠心该朋友，今下我该心甲也该心连心，你那可我先发该中担，你是我上帝，我心相信你，我该无助空间也该爱，人也该太爱来讲就爱，爱能享受主该怜悯。你我该帮助在困难时，真实的忠心该朋友，证明了也顺受无离开个爱，当爱软弱孤单无能力，你我该帮助在困难时，真实
精神，破小家姐呢良向本主耶穌，自家見當照來係上帝嘅恩典，阿們。自家會變喺呢按寶貴嘅時間，自家檢呢嘅機會，自家讚美，自家做，自家敬拜，自家上帝，阿們。阿們。要阿們嗎？阿們。要阿們嗎？阿們。哈利路亞！自家雙手舉起來，自家來禱告，感謝你主耶穌見當照，我到撒一條心。來讚美上帝，來敬拜上帝。我到時可以家兄弟姊妹車來拜主，你係主嘅恩愛本。我到時所以見當照，我到時強，我到去少，我到時來讚美，我到來敬拜，我到來讚美主，我到要渴慕嘅主來對主耶穌。是當我到時亦係信心增加強來對主耶穌。感謝你主耶穌上帝，我相信越是我到敬拜，越是我到讚美，越是我到唱歌，我相信神蹟要發生，上帝嘅大幫本要發生。不平嘅得到好，好用嘅就新嘅力量。我相信主，冇要接觸上帝變起嚟，隆重得到上帝嘅福氣，隆重得到上帝嘅恩典。自家相信，自家切切嚟講，阿門。破小家今天滿足耶穌上帝，哈利路亞。有種有條件，我係提提切切，自家係切切嚟敬拜嚟讚美上帝，阿門。阿門，哈利路亞。
嘅信心嚟，熱情我都先甜nhau，得到強嘅心體，我都要避開嘅，熱情得到先甜嘅心，因為我都係真嘅信心，相信耶穌基督全能嘅主，能夠做新約本嘅都生。感謝你，主耶穌，感謝你。我都相信神靈要使你嘅我哋同在，神靈救乜隆重一個字語，神靈救乜一僕人傳一個法，救乜僕人接傳客家嘅，為了我都切切得一字好嘅恩典，得到一個恩典透過一個福音，我都會做一個法去做，人人好看，我都人都係主耶穌嘅人才撒回的行道，在耶穌基督嘅名。我都感恩，我都禱告，即刻切切嚟講，阿門！大家講哈利路亞，哈利路亞，耶穌全能，耶穌全能，哈利路亞，哈利路亞，耶穌強大，耶穌強大，阿門！阿門。學小本主耶穌，講一及一啲，我安分喜就看到你哩，阿門！那長壽隆重兄弟姐妹，那很笨笨過年啊！感謝主，隆重按照真嘅心嚟到你讚美主、敬拜主、接上帝嘅飯嘢，隆重得上帝嘅福氣，阿門！哈利路亞！那今當朝即刻嚟聽一個僕人，唔寫嚟嚟講頭本即刻聽，請silakan，學小本嘅僕人上嚟。You Hinze, siap Fani. Amin. Shalom. Pinan. Malam hari ini saya akan membawa firman dengan judul warisan iman. Kintong chiều ngày lai tu hek kong to. Biasanya orang kalau berpikir warisan bicara tentang uang. Tapi kita akan bicara yang melebihi uang. Bicara tentang warisan iman. Kita udah sering dengar di koran, di mana-mana, di WhatsApp, di grup. Ya, jika si song yu tang à, chơi à bơi tít ya yu tang đó chơi we à chơi bơi tít pan tui là lung tung jika si tang ko. Bagaimana anak menuntut orang tuanya di pengadilan karena warisan? Yang pan ni cho ja si lấy tranh gia gia ơi lấy thô cầu lia cái còn gia sản này phong miền. Kita bisa salah mendidik anak-anak kita. Jika hiểu còn jika cái anak cho. Tetapi kita punya pengajaran dari firman Tuhan. Memang tidak mudah membangun rumah tangga. Apalagi membangun anak-anak kita. Mazmur 127 ayat 1 berkata. Ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Banyak orang tidak mengerti. Dia berpikir membangun sebuah rumah tangga perlu uang yang banyak. Tidak heran banyak orang mengadakan pesta pernikahan dengan luar biasa. Tetapi bukan itu yang firman Tuhan ajarkan. Tetapi ajarlah anak-anakmu takut akan Tuhan. Karena kalau kamu mewariskan harta, harta akan membuat mereka ribut. Ya bersyukur kalau kita bisa mewariskan itu kepada anak-anak kita. Tetapi dasar dari semuanya adalah iman.
Alkitab mengajarkan kepada kita Xin kinh câu bà sĩ ca bagaimana orang tua harus mewariskan iman kepada anak-anaknya. Dần ban nhân sĩ ca cho cái lò nhân ai chốn ha sĩ ca cái xin sim pun sĩ ca cái gì Kenapa orang tua harus mewariskan iman? Ta mai sĩ ca cho cái lò nhân ai lấy chốn ha lấy cái xin sim mấy phương面á Karena iman itu kekal. Jin bùi lò lấy xin sim yun yan ngay Kita bisa memberikan warisan iman itu kepada mereka sĩ ca nén pun dia cái chốn ha lấy cái xin sim pun kita gì karena iman itu bicara tentang kekekalan. Jin bùi lò lấy xin sim tôi còn ngồi yun chơi cái yun yan ngay Uang bisa habis, Tiền hiểu chiêu hết tapi iman itu akan terus tumbuh. Tàn hệ để cái xin sim hiểu thiết yun cứu giết hỏng Di saat anak cucu kita Tông sĩ ca cái chỉ xuân menghadapi ke depan yang begitu sulit, Hiong lihat cái miền chiến cái nhiệt gì ăn nán cái nhiệt gì iman itu sudah ada dalam mereka. lihat cái xin sim tu dù chơi kia cái sim chung ngày leo Seperti sebuah ilustrasi. Hiong lung dùng trâu chút cái Di Amerika ada sebuah gunung. chơi lihat cái mi kết yêu cái tùng Nah, gunung itu bertahun-tahun, sudah puluhan tahun tidak pernah turun hujan. lihat cái tùng còn trong nhất xịt lọ cổ suối Itu gunung itu gersang luar biasa. lihat cái tùng trao con tò mô sang cái tùng Dan tidak ada kehidupan di tempat itu. mô sang cái tùng kan Sampai satu ketika từ tông cái dịu dịu xí terjadi hujan yang begitu besar di daerah itu. phát sinh lọ cái thải suối thay cái tết Beberapa waktu kemudian kita si dịch sĩ thay danh hiệu dịch sĩ là con orang kaget melihat gunung itu berubah warna-warni. nhìn cái hạ tỏ con cái tụng biển yêu sạch ăn to còn nên bị giáp sang không Tumbuh-tumbuhan tumbuh semua di gunung itu. hay mó cái ăn to tụng sang cái suối sang nào Dan orang bingung kenapa bisa seperti ini. nhìn cái heran khi quay khi đó tâm mới bị hiểu nhông ấy Ternyata puluhan tahun yang lalu xích mang ti hiện xích giả xích nhân con kiến benih ini ada waktu pohon-pohon ada di tempat itu. lihat cái chúng tu dữ liệu thay cái Ini bicara tentang iman. dia chú hệ còn to xin sim cái Waktu kita menabur iman buat suami kita, tông chỉ cái bề chơi mì ấy con menabur iman untuk anak-anak kita. sĩ ca thôi có lihat cái xin sim pun sĩ ca cái gì Saat kamu melihat tông sĩ ca dịch con tidak terjadi apa-apa, mau phát sinh mà cái tapi benih iman itu akan tumbuh pada waktunya. tăng hệ lihat cái chúng nên sang xuất lại Saya banyak sekali melayani orang-orang ngày an tô si phùng an tô nhiên dan saya tanya, ngày muôn kenapa kamu bisa kenal Tuhan? ta mày như hiểu sự sống tê Ada yang sudah umurnya 60 tahun, dù tao lũ ship lăng sợi ada yang sudah 80 tahun. dù tao bắt ship lăng sợi Dan dia cerita, ký pháp chút lấy waktu saya masih anak-anak, tông ngày hắn cho nhân khang ăn cho sen như này hả saya pernah ikut sekolah minggu, ngày shit hi có lihat cái sekolah minggu termasuk suami saya. kahanyip nga cái lò cung Mereka bukan orang Kristen, kita mesin chủ nhân tapi dia dibawa oleh tetangganya. tan hệ cái cặp giặc tay kia lại Kita lihat ya, thì cả con berapa puluh tahun kemudian kia ship nhân danh hiểu benih itu tumbuh. dia cái chúng sang hơn lại dia cái mì chúng Mungkin ada orang yang saat ini udah capek sekali. Letih lah. mulai dari Ada orang yang letih mungkin saat ini. vô nhìn hết nhớ Berdoa bertahun-tahun tò cầu ăn to nhắn untuk orang tua, pun cái lò nhén untuk mertua, pun cái chong nhén lọ untuk anaknya, pun cái anak untuk temannya. pun cái pen diêu Tapi satu kali kelak tông dị xin danh nhiệt hảo dia akan tumbuh. khi bởi sang hằng ngày Dan yang kedua, thì nhỉ cái Tuhan memberikan kuasa kepada orang tua untuk mengajar. song ti pun si cái nén lít si cái cho lò nhén để cao Ulangan 6 ayat 7 berkata, ulangan 6 ayat 7. liu thì chít tiết Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak. nhí nhìn coi ai cao tiêm cao lại cao hi cao nha cái gì
dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. 你所以不卡错人，你就爱交出去， Apabila engkau sedang dalam perjalanan, 所以路行也好， apabila engkau berbaring, 係講你攤人睡人也好， dan apabila engkau bangun. 係講你行也好， Seperti itu Tuhan mengajarkan kepada kita. 係將你用因上帝教設㗎。 Jadi orang tua jangan berat mulut. Jadi 老人 Jangan berat mulut. 唔好知道安難教， Jadi oma dan opa jangan berat mulut. 阿公阿婆也唔好知道一條安難教， Tapi beritakan terus firman Tuhan kepada mereka. 但係點點嚟教出一上帝嘅話語本佢都啥， Tapi anak sering berkata seperti ini. 但係呢個字五思想樣講， Aduh udah tahu deh pasti nanti bicaranya seperti ini. 嗱家下要唱人樣嘅， Aduh oma bawel deh. 啊你阿公阿婆多講， Seolah-olah mereka tidak mau dengar. 你按唱佢都啥唔會聽樣， Tapi percayalah setiap benih firman itu. 但係自己相信每個呢個話語嘅米菜米講出嚟， Satu kali dia akan tumbuh. 要熱天嘅生行嚟。 Saya ingat dengan kesaksian anak saya yang laki-laki. 我記得我嘅例子嘅見證， Dia begitu memberontak waktu dia SMA. 當佢讀高中嘅下，佢硬反對， Sempat dia mabuk-mabukan, 佢識照追， pesta pora. pokoknya 人落地方， Sampai dia tidak naik kelas 2 kali. 到佢冇上班2年， Singkat cerita Tuhan menyuruh saya dia untuk sekolah ke Beijing. 簡單嚟講，呢個上帝係我叫佢去終結嘅實土。 Waktu saya membereskan koper dia, 當我嘅修理嘅koper kapit， saya siapkan Alkitab, VCD, khotbah-khotbah. 我準備將要呢個聖經個要嘅 VCD 盤講妥嘅。 Anak saya yang perempuan berkata seperti ini. 我嘅妹子安樣講， Untuk apa sih mah berat-beratin koper aja? 但係先媽媽，你係咪衝呢個kapit tujuh嘅？ Tetapi saya katakan dengan iman. 但係我用隻信心嚟講， Satu kali anak ini akan memerlukan ini. 要一日你隻例子一天去用我咧， Sampai satu ketika, 到要一時， waktu itu lagi konyan ya, Imlek ya. 當過年嘅時， Nah, saya tidak bisa bawa dia pulang ke Indonesia. 我又帶佢進入呢啲， Jadi dia ada di dalam apartemen yang begitu besar, hanya dia sendiri. jadi佢吹嘅apartment嘅啲安排嘅單晒嘅， Kemudian dia mulai dilawat Tuhan. 然後上帝恢復佢支持嘅， Dia melihat sebuah film diputar dari A sampai Z. 佢看住嘅戲端出嚟，做出嚟從 A 到 Z。 Dia cerita kepada saya dari masa kecil dia sampai hari itu seperti sebuah film dibukakan oleh Tuhan. 佢講嘅啲呢個上帝獻出邊佢從頭到尾佢獻出邊嘅。 Setelah penglihatan itu dia telepon kepada saya. 當佢有看到樣嘅獻樣嘅頭到尾啊，佢打電話俾我， Dia nangis dan dia berkata, ampuni aku mama. 佢叫然後佢講原諒我媽媽， Hari ini aku mau bertobat. 今日我要悔改， Luar biasa ibu-ibu bapak-bapak. 撇強。 Hari ini anak saya boleh dikata udah seperti seorang hamba Tuhan. 今半日我嘅例子可以講佢讀呢個了讀經書樣， Berapa tahun saya menabur firman. 幾多年啊，我種呢個上帝嘅話本佢嘅米話， Alkitab mengajarkan kepada kita 聖經教設㗎。 bagaimana orang tua harus belajar memberkati anak-anaknya. 聖經教設家人班而家做隻老人去祝福去教設家嘅社 Kita 會， lihat dari Kejadian 49 所以創世記49 ayat 28 dan 33. 28節到33節， Itulah semuanya suku Israel 12 jumlahnya. 也就係呢個以色列嘅出12出， Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka. 嗱就係呢個爸講佢到啲， Ketika ia memberkati mereka, 當佢祝福佢到啥子時，
Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat-berkat yang diuntukkan kepada mereka Mới chặt nhìn masing-masing. cọ sa cái trụ phi cọ sa cái phúc. Ini bicara waktu Yakub mau meninggal. Gia chuối còn đó tông cái sĩ dia cái Yakub kia cái sĩ kiến quay chiếu ở sĩ hả? Dia panggil 12 orang anak-anaknya. Thì hầm kia ship nhị chặt xe nhìn. Satu persatu dia pegang kepalanya. Dịch chặt với chặt cái pan kia cái thọ nạc khó. Dan dia berkati Cái anak-anaknya. trụ phúc kia cái anak. Alkitab banyak mengajar kepada kita. Xin kinh an to câu thịt ca. Bagaimana orang tua bisa memberkati anak-anak cucunya. Dàm pan nhìn thịt ca chọ chặt lò nhìn ai nén trụ phúc thịt ca cái chỉ xuân. Kejadian 41 ayat 1 sampai 2 Hong sĩ kỳ si ship dịch. dan Jid 8 nih. sampai 9. 8 sampai 9. Bắt cả kiểu. Saya akan bacakan. Ngày thụ. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, Dân hẻo du nhìn còn Yusuf ti. ayahmu sakit. Nha cái apa phải hết. Lalu dibawanyalah kedua anaknya Manasye dan Efraim. Dân hẻo cái tài lượng chắc kia cái anak. Ketika diberitahukan kepada Yakub, Tông còn dia cái Yakub ti chi si. telah datang anakmu Yusuf kepadamu. Dia cái anak Yusuf. Maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya. Dân hẻo lia cái gì Israel lấy em kia cái chiến nén cái lít tiếng. Dan duduklah ia di tempat tidurnya. Kì cho soi kì soi cái bị soi cái. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, Tông lia cái gì sẽ lết khẩn lia Yusuf cái anak. Sẽ nhén. bertanyalah ia, siapakah ini? Kì mùn lia hay mày nhén. Jawab Yusuf kepada ayahnya, Dia cái Yusuf tập jin kia pa. inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku. Dia chui song ti pun ngay cái anak. Maka kata Yakub, Dân hẻo lia cái Yakub con. dekatkanlah mereka kepadaku, Biong khun thiên nga li lời. supaya mereka ku berkati. Bùi lèo ngay trụ phụ kì. Kita melihat dari Alkitab, Sika khẩn chúng dia cái xin kinh lễ. kita bisa memberkati anak kita. Sika nén trụ phụ sika cái chỉ ứng. Kita bisa memberkati cucu kita. Sika nén cái trụ phụ sika cái xuân si. Karena itu orang tua harus punya kuasa. Jin bùi tàu liat sika lò nhân như bạn khiong ngày nén ngày lít. Karena Tuhan memberikan pada kita kuasa Jin bùi tàu song ti yu pun sika lò nhân như chặt nén lít. untuk melepaskan berkat itu. Lấy biong chút trụ phụ sika cái chỉ ứng. Ini seperti sebuah ilustrasi. Liat chui chiong dịch chặt giọng nhõng. Iman itu seperti benih. Liat cái xin sim chui liat cái choi mì nhõng. Jika ditanam dia akan tumbuh. Hay còn liat choi mì chung ngọ hì cái nén sang. Tapi benih itu mau satu kaleng pun, Tan hay liat cái choi mì hay còn dịch cong. tapi kalau tidak pernah jatuh ke tanah, Hay còn ung xích tiệt han này hồng ngay hê. 10 tahun pun Ship nhân pun. dia tetap sebagai benih yang mati. Ta tập liao gì cái choi mì xí cái choi mì. Tetapi jika kita tanam, Tan hay thì các chung choi cái này tụ cái hê. maka benih itu akan tumbuh. Lia cái choi mì dịch thiến sang hồng này. Benih apa yang sedang saudara tanam saat ini? Kinh tàu hung thì chỉ mới chung mà cái choi mì pun nha cái chỉ xuân. Tetapi pada waktu kita menabur benih, Tan hay tông sẽ các chung lia cái choi mì chỉ xí. seringkali benih itu tidak tumbuh dengan baik. Xí xong lia cái choi mì hiểu chong hò hò. Mungkin karena terlalu panas, Khổ nên ăn sau. karena ada hama. Jin bùi tàu du chung. Saya percaya di sini semua kebanyakan orang-orang yang biasa menanam. Ngay xong xin là lý tích nhân tao su xít chung gò lý lý cái. Seringkali tanpa kita sadarin. Xí xong xít ca phân minh chẳng hả. Kita menabur kebaikan buat anak cucu kita. Xít ca chung hó cái phân xít ca cái chỉ xuân. Kita mengajar anak-anak kita Xít ca cao xít ca cái chỉ tanpa kita sadarin. Xít ca sáng cái xí khí. Kita sering mengutuk mereka. Xít ca xí xong chiêu chạm ghế. Waktu mereka membuat kita kesal, Tông kim bạch xít ca xí tỏ ăn bạch xít ca át. kita katakan seperti ini. Xít ca ăn nhong còng. Dasar lu anak kurang ajar. Sao cao cái xe phó. Gua sumpahin loh, Ngay chủ nhí. hidup lu tidak akan berhasil. Nha cái sang miệng chung mô xin cung. Mungkin pada waktu mereka menikah, Còn nên tông cái kết phân gì. kita tidak setuju dengan pasangan itu. Xịt ca thông gì kia cái tùy xiang. Kita sumpahi dia. Xịt ca chiều chạm ghế. Biar nggak punya keturunan.
但你冇有春子， Biar kamu kalaupun bisa punya keturunan, biar kamu rasakan apa yang mama rasakan. 係講你有春子都你照你係嘛嘅嘅 Anakmu akan memberontak kepadamu. 你嘅子反對你， Ketika kita masa tua kita, 當時間攞之時， kita melihat anak-anak orang lain berhasil. 時間 compete 你嘅子心理， Tapi kita melihat anak kita terlunta-lunta dalam hidupnya. 但係時間看時間嘅子冇成功冇心理， Ada yang punya anak, selalu anaknya meninggal. Selalu anaknya meninggal punya anak. 要子要人家嘅anak 時常冇核實， Usaha apapun selalu batal. 做馬計都失敗， Dia berusaha, berdagang, 佢做每計 selalu ditipu orang. 被人騙， Dia tidak sadar 佢唔想。 anak itu hidup di bawah kutuk yang dia lepaskan. 呢個子一個生命得到佢表出嘅照尋。 Kita baca di dalam Imamat 5 ayat 4. 即刻看出呢個伊萬物 5 ayat 4. 提示節， Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya, 係講嘅責任亂照尋用一個在 hendak berbuat yang buruk atau yang baik. 做好不就快， Sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor. 佢講出嘅照尋馬計都係亂講嘅， Tanpa menyadari hal itu, 唔想嘅， tetapi kemudian ia mengetahuinya, 但係然後佢分明 maka ia bersalah dalam satu perkara itu. 佢錯出呢個問題， Ibu bapak, 兄弟姊妹， mungkin saat saya berbicara seperti ini, 可能經行嘅樣講。 saudara diingatkan oleh Tuhan. 兄弟姊妹，上帝提醒你， Kayaknya saya pernah deh dulu, 按照我識到蒙蔽， saya sumpahi anak saya, 我照尋我嘅子女， saya sumpahi cucu saya. 我照尋我嘅孫。 Bahkan saudara seringkali menyumpahi diri sendiri. 啊，即家有可能會是照尋即個登山， Waktu saudara emosi, 當即家知道發生嘅下， saudara berkata seperti ini, 即家按樣講， saya mau kembali lagi deh seperti dulu. 啊，我都仲蒙蔽啦， Percuma saya berbuat baik, 不做嘛，浪費我做好， orang tidak menghargai saya. 人家冇見重我， Udah saya kembali aja kepada dunia saya yang lama. 我都仲蒙蔽啦。 Saudara tahu nggak apa yang saudara lakukan? 兄弟姊妹，啲冇你任做乜嘅？ Saudara sedang menanam pohon. 你種一個樹， Setiap hari saudara siram. 每日你淋水。 Waktu mulai tumbuh daun-daun muda, 當嘅嫩葉生出嚟時， saudara ambil air kotor, 兄弟姊妹見到呢垃圾水， saudara siram ke 你 pohon. 淋落呢樹裏去， Kemudian daun-daun itu mulai dimakan sama virus. 然後呢個葉本呢個充實係， Dan waktu saudara sadar, 當嘅係你想， saudara mulai kembali mengobati penyakit pada tanaman itu. 嗱你就嚟修理呢個呢條樹嘅葉度。 Dan saudara berkata kepada Tuhan, 嗱兄弟姊妹，隔上帝講， kenapa ya Tuhan hidup saya kayak begini? 但係上帝本係讓你嘅生活中， Karena itu yang kita buat. 因為加你種嘅， Seringkali orang kalau lagi emosi, 思想即家係講發生之時， kita melepaskan kutuk buat pernikahan kita. 佢嘅表出嘅法都係照尋即家嘅分離。 Saudara bilang, 兄弟姊妹講， udah kita cerai aja deh. 好啦，即刻離婚啦， Bisa mati begini. 唔會死啊樣嘢啊， Mungkin saudara nggak mati, 可能兄弟姊妹唔會死， tapi rezeki saudara mati. 但係呢個福氣是thật， Anak-anak saudara mati rezekinya. 呀子嘅福氣是thật， Kenapa? 但唔係啦， Perkataan yang buruk itu, 因為呢快嘅法而表出去， itu akan mengikat kita. 家會塌實家。 Jadi bagaimana kalau saudara pernah melakukan hal seperti itu? Jadi yang panjina係講兄弟姊妹識人樣嘢啦， Minta ampun sama Tuhan. 格上帝托人量， Dan bilang sama Tuhan, 格上帝講 ampuni saya Tuhan. 人量嗌上帝。 Setiap perkataan yang buruk, 每句快嘅法， mungkin dulu saya pernah katakan 40 tahun yang lalu. 可能蒙蔽40年嘅行嘅講了嘅法， Saat ini Tuhan,
Kinh hạ ngay song ti. Saya putuskan dari hidup saya. Ngay triệt thân chung nga cái sang miang chung Saya đi. putuskan dari keturunan saya. Ngay triệt thân chung nga cái chỉ xuân. Dalam nama Thời Yesus. giá su Kitô cái miang. Terputus saat ini. Thân hết li ha. Hanya kuasa Tuhan Tan chiang song ti cái thầy nên. yang bisa memutuskan kutuk itu. Nên kêu triệt thân dia cái chiu kiat. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini Xây là cái thiên hạ mô phép chặt miang. yang bisa memutuskan kutuk itu. Nên kêu triệt thân dia cái chiu kiat. Saudara boleh pergi ke tukang ramal yang paling hebat. Hương thì chỉ mới có gì hi truy khiang cái son miang nhân. Istilahnya saudara buang sial. Gì xí lại còn sẽ ca xiang hết liệt suy dũng. Tidak ada kuasa yang bisa memutuskan kutuk itu. Mỗi gì cái nên đích nên kêu triệt thân nha cái suy dũng. Hanya satu nama yaitu Yesus. Thế Tuhan dịch kita. cái miang chu hệ giá su Kitô cái miang. Kenapa bisa seperti itu? Ta mày hiểu nhau nghe nè. Pada waktu dulu 2000 tahun yang lalu. Jin bị tao tông 2000 lang nhân chen cái hả. Waktu Tuhan Yesus disalibkan. Tông giá su Kitô tỉnh tăng ship sĩ ca cái hả. Zaman itu Cái sĩ thấy. orang yang disalibkan adalah orang yang terkutuk. Nhìn tỉnh tăng ship sĩ ca cái chu hệ truy siêu truy eo cái. Karena itu Tuhan Yesus perlu mati di kayu salib. Jin Dia, bị tao ca là giá su Kitô ai sĩ xây ship sĩ ca cái. dia perlu menjadi orang yang terkutuk Khi ai biến sang dịch chặt truy chiêu chạm cái nhìn. untuk menanggung setiap kutuk kita hari ini. Bởi liệu tâm mới chặt xịt ca cái chiêu kẹt kín bù nhìn. Ada mungkin orang yang berkata seperti ini. Còn nên du nhìn anh nhong in con, siang anh nhong con. Aduh Bu, gimana dong anak-anak saya? Aduh dia jam pan nhìn vụ nga cái gì? Jangan takut, Một kiang. di dalam Tuhan. Trời núi giá su núi chung. Waktu kita minta ampun, Tông xịt ca cả song tì thọ nhén lượng ngay hả? dia menyucikan semuanya dengan darahnya. Thì nén kêu dùng cái bò hết chín thiang luôn chung dịch sát. Nah, bagaimana menumbuhkan iman pada anak-anak kita? Jam pan nhìn mệt xịt ca cái gì nghe xin sim phù hồng á ná. Kita harus menjadi teladan. Xịt ca cho chập bồng gióng. Kita nggak bisa ngajar anak kita jangan merokok. Xịt ca nhiều còn xịt ca cao xịt ca cái anak một bọ dân. Tapi kita sambil merokok. Tàn hệ xịt ca dịch theo bọ dân. Jangan main judi. Một tú. Tapi kita pergi main judi. Tàn hệ xịt ca hì tú chạp hiểu mũi. Jangan main perempuan. Một cậu nhé. Tapi anak kita dengar papa kita suka main perempuan. Tàn hệ xịt ca cái gì thằng xịt ca cho apa xí xong hì cậu lẽ. Karena anak itu meniru orang tua. Jin bùi tỏ xịt ca cái gì chào xịt ca lò như này giọng. Dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Thôi nhí ti mô ti dịch xuống. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Jin bùi tỏ ngay kỳ tết nhé chích sim cái xin sim. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Tu hệ thì dịch cái xin sim chơi nha cái Apollo is Apollo. Dan di dalam ibumu Eunike. Ya chơi nha cái mẹ unique cái. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ngay trong cái xin sim yêu chơi nha cái sang miệng trung lý. Paulus ini sedang bicara tentang anak didik dia. Dia cái Yaitu, Paulus còn pun kia cái họ sang ti. yaitu Timotius. Tu hệ ông đó Timothy cái. Timotius ini adalah orang yang setia melayani Paulus. Dia cái Timothy tu hệ gì ạ? Chít sim trung sim lấy si phùng dia cái Paulus. Dia punya iman yang luar biasa. Ví dụ cái phít phết nén cái xin sim. Ternyata neneknya dan mamanya itu orang yang cinta Tuhan. Mang ti kia cái Apollo tu hệ an kinh trùng song ti xạ song ti. Kebaikan orang tua itu menurun kepada anak-anaknya. Kia cái lò nhìn cái hổ cái xin sim chốn ha pun kia cái chỉ xuân. Kita nggak bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Các nhà câu sẽ cái gì? Kamu nggak boleh pelit ya. Nhị mò hầm xếp hả? Tapi saudara pelit. Tàn hệ như cái tàn giá hầm xếp. Saudara harus menjadi teladan dalam hal memberi. Hiung thì si mới ơi cho những cái bong giống với cái gì? Saya ingat sekali. Ngay kỳ tết. Dari kecil mama saya ngajar saya untuk memberi. Chúng sẽ nga cái mẹ câu ngay pun nhân trụ phụ nhân. Setelah saya besar, Ngay thầy dân theo ngay thầy. saya mulai belajar untuk memberi kepada orang lain. Ngay họ trụ phụ nhân.
Ngelihat orang susah, 看見苦， ini hati rasanya sudah tergetar untuk membantu. 兩嘅心超感覺到， Jadi dari anak saya masih kecil, 從我嘅很細部很細， saya sudah belajar memberi kepada banyak orang. 我就要學本祝福很多人， Nah anak saya pun seperti itu. 我嘅子女都係像樣人， Sampai anak saya bilang, 我嘅子女講， aku bisa seperti ini kepada istrinya. 我有像樣人祝福我老婆， Karena aku melihat mama aku. 因為了我看我阿媽係樣， Saya bisa seperti ini 我有安樣人， karena saya melihat oma saya. 因為了我看我嘅阿婆係樣， Saya melihat mama saya. 我看我阿媽係樣， Jadi saudara lihat, jadi 兄弟姊妹， segala sesuatu itu 隆重一切咧， dimulai dari kita. 就係設家裏從設家裏 Kita 開始， tidak bisa menuntut anak kita 設家由你nuntut設家嘅阿媽， kalau kita tidak melakukan. 係講設家冇做， Saya punya satu cucu saya Joshua di Amerika. 我要摘孫按到有耍所每日， Nah Joshua ini banyak sekali mainannya. 你有耍按到佢嘅舊片， Nah anak ini pelit sekali. 嗱你摘anak 識分析。 Sampai saya suka bicara sama Joshua. Ngay anh hẹn cả cái con phá cả Joshua. Jos, Yes. Oma punya cucu nggak bisa seperti kamu. Apo di tak sun ngồi chung như nhau giống. Mama kamu, uncle, Nhà cái mama, dan pamannya nhà cái asu. semua suka memberi. Luôn chúng an su cắt trụ phụ nhìn. Joshua harus belajar memberi kepada teman-teman Joshua. Joshua ơi họ lại trụ phụ nhà cái pen diệu. Dan anak saya yang perempuan terus mengajar dia untuk belajar memberi. Dân hiểu ngã cái mây chí. Tiêm câu kia cái anak nhau nhìn. Satu kali dia cerita kepada mamanya. Dù dịch nhít cái con kia mati đi. Mama, aku mau kasih robot-robotan ini mama. Mama ngài pun dia cái nhìn cung chỉ. Robot yang bagus. Kia ngài nhìn cung chỉ robot chỉ. Buat siapa kamu mau kasih? Pun hay xa nhé. Buat teman aku mama. Pun nga cái pen diệu mama. Dia nggak punya robot seperti aku. Cái mô xong nga những cái robot nhìn cung chỉ. Kemudian dia memberi. Dân hiểu cái pun. Waktu dia memberi, Tông cái pun cái hả? dia pulang cerita. Cái chọn lấy cái pháp. Oh teman aku senang sekali dikasih robot. Wah nga cái pen diệu an phân hiện ngay pun cái robot nhìn cung chỉ. Kesukaan seperti ini loh. Dia chú hệ an su khai Kalau phân hiện. kita bisa memberi kepada orang. Sika hiểu pun nhìn trụ phụ nhìn. Yang membuat kita tuh ketagihan untuk memberi. Hiểu mệt sika chỉ đầu chín ở yu dạ sim lại trụ phụ nhìn. Makanya firman Tuhan berkata, Nah dia cái phụ diêm con. terlebih suka aku memberi daripada menerima. Sika cô phân hỷ sika pun xuống sika hay không sika chẹp nhìn ngay. Saat kita melihat orang yang kita beri, Tông sika kon nhìn pun. dia bisa bersuka cita. Cái hiểu phân hỷ. Itu kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Cả chú hệ hiểu dùng tiền xoay mấy cái là cái phân hỷ. Mungkin ada banyak orang di tempat ini. Còn nên ăn tao nhìn là lý tiết. Pasti saudara berpikir, Phiệu thiến hiông thì chỉ mày nút. aduh Ibu Shirley kalau khotbah Ayo bu sẽ đi hay còn như con thó. sedikit-sedikit tentang memberi. Dịch tích còn tao trụ phụ như này pun ngày. Karena saya mengasihi ibu bapak di tempat Dinh ini. bị ngay xả lung tung hiông thì chỉ mày. Karena dengan memberi, Dinh bị tao maka kamu akan pun lý menerima. tiết. Maka kamu akan menerima. Xịt ca hiểu tạch. Karena firman Allah berkata, Dinh bị xong ti cái phá con. ada orang yang berhemat luar biasa, Tôi nhìn nhận sáng đều phít phít sáng. tetapi tidak menjadi kaya. Tàn hệ hiểu phù bùng. Tetapi ada orang yang menyebarkan hartanya, Tàn hệ dư nhìn nạn phá chút kia cái cá sản. tetapi menjadi semakin kaya. Dắt Semakin kaya. lấy dắt phù bùng. Ini hukum firman Tuhan. Dia thuê xong ti cái phá như cái pháp luật. Gak mungkin saudara mengajar keturunanmu memberi, Mô khổ nên nha hiông thì chỉ mày cao nha cái gì trụ phụ nhìn. keturunan saudara akan berkekurangan. Nhi bởi sầu khem. Kemudian Dán hẻo. Tuhan juga mengajarkan kepada kita, Xong ti ya cao chị ca. mengajari berdoa pada anak-anak kita. Cao chị ca cái gì tổ cao. Karena begini Ibu Bapak,
Jin bùi tàu anh nhong Hung thì gì mới Belajar berdoa itu Họ tỏ cao ná harus diajarkan sejak mereka kecil. Chú hề chung kì hắn xe cái hả gì cả cao kì Saya sudah pergi ke beberapa tempat di daerah sini. Ngay xoay à lý hi liều kia chạc bùi xó Ada orang yang sudah kenal Tuhan, sudah uzur ya, Yêu nhìn xịt liều song ti tàu lò léo sudah tua. Lò léo Saudara tidak bisa lagi mengajarkan kepada anak-anak saudara. Hiểu cao kia cái gì Tapi saudara bisa mengajarkan cucu saudara. Tàn hề như hiểu cao nha cái xuân gì Bagaimana berdoa buat mereka. Yàm pan nhìn cao kì tỏ cao Doa itu punya kekuatan yang luar biasa. Tỏ cao dù là chén nén cái lít dòng phít phét cái Saya punya seorang teman, Ngay dù dịch chạc phèn dịu dia seorang ibu, Kì dịch chạc ibu kayaknya sekitar 80 tahun. Thái yọ si 80 soi Dia orang susah sekali. Kì ăn khủ cái nhìn Tapi saya melihat bagaimana hidupnya diberkati Tuhan. Tàn hề ngay con kia cái sân phát sang miệng chung song thì trụ phụ ấy Dia adalah pendoa buat saya. Kì chú hề tỏ cao pun ngay cái nhìn Dia cerita bagaimana kalau saya berdoa, Kì con kì pháp chất ấy Dia Tông kì yàm pan selalu nhìn tỏ cao dia selalu sebut nama saya. Kì xí xong còn nga cái miệng Dia adalah salah satu pendoa saya dalam pelayanan. Kì chú hề dịch chạc tỏ cao pun ngay cái nhìn Thôi Dia- ngay si phùng chủ cái Mata dia tuh seperti mata elang. Kia cái mũ chú tu chiong dia cái jin tiêu cái mũ chú Dia tajam sekali dengan apa yang dia lihat. Kia cái con pháp ship phun lý hỏi Sebelum suami saya meninggal, Nga cái chồng phu mang yêu cổ xê chi xí dia sudah tahu. Kì gì kinh ti điều Dia sudah lihat suami saya di dalam peti jenazah. Kì con nga cái chồng phu gì cái si xíu Sebelum saya pelayanan ke Kalimantan Timur, Ngay mang yêu hi kalim tung si tung tung ca Một dia tung melihat ca đó dia mendapat penglihatan dari Tuhan. Dia melihat penglihatan dari Tuhan. Kì con chồng ti với kì con Dia berkata seperti ini. Kì anh nhong con Saya melihat ibu berdua dengan satu orang perempuan. Ngay con ibu liang gạt nhìn Như chạc mày tí Ibu dibawa ke Indonesia bagian timur. Ibu tay chân pun song ti tay tung phiền hin sai Waktu ibu turun dari pesawat, Tông ibu ha pi kia hả saya lihat orang tua muda semua menanti ibu. Ngay con an to lò lò nôn nôn to tận nhỉ Ternyata Tuhan bawa saya ke Kalimantan Timur. Tông song ti tay ngay hi tung cá cái hả Ibu bapak di tempat ini. Yung thì gì mày saya lệ Kita bisa menjadi pendoa buat anak-anak kita. Xịt ca hiểu cho giác tỏ cao cái nhìn Phân xịt ca cái gì phải tập phèn dịu Saya lihat banyak sekali cucu-cucunya masih kecil-kecil. Ngay con an to lihat cái xuân chi hắn xe Kakek nenek bisa panggil cucu setiap pagi. Cung phó nén xe thiên nha cái xuân chi Mới chào xin Doakan mereka. Tỏ cao pun kita sa Doa itu nggak usah yang muluk-muluk. Tỏ cao cũng chỉ còn ai mà chăng chăng người tỏ cao Cukup berkata, Kêu anh nhong còn kamu akan jadi anak yang baik. Nhị biển sang hổ cái anh á Masa depan yang penuh harapan. Nhà cái chiến thu Nem pan mong yêu pan mong nha chiến thu Kamu akan menjadi orang yang pintar. Nhị biển sang聪明này nhìn Dalam nama Thời Yesus, giá su Kitô cái miệng aku berkati. ngài chúc phúc Satu kali Yêu dĩ linh iman yang saudara tabur, Nhị chung chút cái lia cái xin sim itu akan tumbuh. Bởi sang hông ấy Saya punya pengalaman. Ngài yêu lọ pen yêu Sejak kecil anak-anak saya, Chúng xe lia cái anak saya selalu ngajarkan kepada mereka berdoa. Ngài si song cao kỳ tỏ cao Saat mereka mau makan, Tông kỳ ấy xít phần ngay hả saya ajarkan kepada mereka Ngài cao kỳ đâu sa untuk bersyukur. Cảm ơn Nah, saya baru ingat nih, Ngài chẳng kỳ tadi hả saya punya satu anjing yang kecil. Ngài yêu dạ xe cái kéo Dari masih kecil, Chúng xe cái hả dia nggak pernah mau makan sendiri. Cái xít tan xít Selama dia hidup 17 tahun atau 18 tahun. Tông kỳ sang xếp xít nhân atau xếp bắt nhân Setiap pagi dan malam, Mới cháu xin cả ẩm theo mesti saya cekokin dia makanan. Ngài chỉ cái xít
Sebelum makan, 晚食之時， saya selalu berdoa. 嗌到禱告， Tuhan berkatin 上帝祝福， makanan Bugi 無記嘅食， supaya jadi berkat. 有得到福， Bugi panjang umur, 無記聰明， 17 tahun atau 18 tahun dia baru 17 mati. 年、18年冇你樣事， Satu kali Tuhan pernah ingatkan saya ini. 表現嘅， Coba bayangkan, 以前都有， itu anjing loh. 你一狗咯， Waktu kita ajar dia berdoa, 當時嘅狗佢禱告， makanan yang dia makan 佢食嘅 jadi berkat buat dia. 變成福本嘅， Anak saya yang laki-laki, 啱嘅anak 諗 waduh nakalnya luar biasa. Nakalnya luar biasa. 安慢， Setiap dia mau sekolah, 每年嘅去讀書， pagi-pagi jam 5:30 pagi. 6點半咗咗， Setelah ada pembantu yang urusin dia, 要你嘅用人處理嘅， dua anak saya maju ke kamar, masuk kamar. 兩隻細貨行落見到， Mama bangun, 媽媽行out。 minta didoain karena sudah terbiasa. 佢禱告，因為到思想要禱告， Saya bangun, 我行， saya pegang kepala mereka. 我按照佢嘅頭拿， Diberkatilah engkau. 你祝福你， Keluar masukmu, 你出業， masa mudamu, 你後生， apapun yang kau kerjakan 係咪嘅你做嘅都好， akan menjadi berhasil. 得順利。 Tuhan berikan dia ketenangan. 上帝本佢一天嘅， Konsentrasi dalam belajar. 要就專心學習， Dalam nama Yesus, 係耶穌基督名， aku berkati engkau. 我祝福你。 Itu belasan tahun saya jalani seperti itu. 假10個人每做善嘅人禱告嘅， Kelihatannya tidak terjadi apa-apa. 看到冇發生乜嘅， Anak itu malah memberontak yang laki-laki. 家嘅例子嘅啫， Tapi Anhen反對。 saya melihat 但係我看。 semua yang saya tabur 窿做嘅種嘅， tumbuh subur 生到正正， pada anak saya. 所以我嘅anak嘅， Dan dia ngajar anaknya sekarang 人係佢教佢嘅anak呢嚇， seperti saya mengajar dia. 從我教佢樣嘢， Saya menabur doa untuk anak-anak saya. 我種呢嘅禱告本我anak， Sekarang saya menuai doa dari anak-anak 啲 saya. 人我得我anak禱告本我， Kenapa ibu bapak? 但唔係นะ兄弟姊妹， Karena saya menabur pohon 因為 doa. 我種嘅樹， Jadi apa yang saudara tanam? 有啲係咪嘅兄弟姊妹種嘅， Saya cerita kepada banyak orang. 我講本安多人聽， Saya bangga dengan anak-anak 我 saya. 安歡喜對於我嘅anak， Waktu saya di Amerika, 當我去美國嘅嚇， dia selalu telepon saya. 佢時常教聽本我。 Gimana pelayanan, Ma? Yang panjen mama ke sifung, Oh, bagus. oh an keng. Lawatan Tuhannya bagaimana? Song ti ke phòng mun yang panjen, Mama bawa firman tentang apa? mama tay ma ke thọ. Dan dia mau saya cerita dari A sampai Z. À ki ơi ngay講chung theo đầu mũi, Dia tidak potong perkataan saya. ki mo chậm nga ke phá, Dia dengerin apa yang saya katakan. ki thang he ma ke ngay còn ngay, Setelah saya bicara, dàn theo ngay còn thiếu gì, dia bilang seperti ini. ki anh nhong còn. Bagus Mama, aku juga diberkatin. Puji Tuhan. Kiang mama ngay tu tet phố cầm xe chủ, Kalau di Jakarta, hay còn thấy ba sáng, saya lagi nunggu gokar. ngay tên tỏ cầu. Gokar. Hah? Gokar. Gojek ya, kayak Gojek Oh. gitu ya, gokar ya. Ngay tên dia ke ojek à? Ya, kayak Gojek. Ya. Tên dia cha. Nah. Kemudian dia tanya, Dàn theo ki mun, Mama mau pelayanan kemana? mama ơi hi bui si phung, Saya bilang mau pelayanan kemana? Gitu. ngay còn ơi hi bui si phung. Kemudian dia panggil istrinya, Dàn theo ki hầm kia cái Hana. thọ nhân. Hana kemari. Hana đây, Dia doain saya, dia tumpangin kepala saya. cái tò cầu pun ngay cái ẩn xỉu ngay cái thọ na li. Persis seperti yang saya lakukan buat dia. Xiong giống giống ngay cho pun kỳ gầy. Coba bayangkan ibu Như bapak, chỉ nốt nhau. betapa bahagianya Kita phân hỷ. kalau kita punya anak seperti Hay itu. còn chỉ ca dụ nhau ngay anak. Saya percaya pada malam hari ini Ngay xiong xin kinh tông chiều. Tuhan akan menumbuhkan benih-benih iman Song ti hiền phong nha cái xin sim. pada keturunan Bapak Ibu. Xoay nha cái chỉ xuân đi tít. Puji Tuhan, Tuhan Cảm berkati. ơn Chúa, song ti chúc phúc.
Korabasyanta rabotoku nama sikiti kino karabasyanta. Kirabatoko sikitoku nama sikiti kuna karabasyanta. Angkat tangan Bapak Ibu. Khả hồng nha Giêsu. Ikuti doa saya. Hãy ngay祷告. Tuhan Yesus, pada saat ini saya minta ampun. Saya pernah mengutuk anak saya. Saya pernah mengutuk usaha saya. Saya pernah mengutuk hidup saya. Saya pernah mengutuk usaha saya. Dalam nama Yesus, saya putuskan pada malam ini dengan kuasa darah Yesus. Terputus atas hidup saya. Roh kemiskinan, roh kegagalan, roh kemelaratan, roh-roh penyembahan yang bukan kepada Tuhan. Saya putuskan, saya batalkan dalam nama Yesus atas hidup saya dan keturunan saya. Hari ini Tuhan, saya ikat perjanjian dengan darah Yesus. Meteraimu Tuhan, darahmu Tuhan menjadi jaminan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Amen. Phó siêu bên song thì ya luôn dùng tận phúc án. Nah, lihat tahu jaga sikan, sikat thang jaga info. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan 3 cara. Cara yang pertama, sahabat dapat memasukkan persembahan sahabat ke dalam amplop persembahan yang telah sahabat terima. Cara yang kedua, sahabat dapat scan QRIS di atas kotak persembahan. Dan cara yang ketiga, sahabat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA atas nama Natalia dengan nomor 817-011-853. Hak ca chi phối mũi chạ bài liu xì điểm cho chị xin thông lệ. Asu aji ako hay bục khai yu heo sang nyen ko ji ham kito sa loi chang nyan ka sau nyen ai chi phối mũi chạ bài liu tiệm pan âm theo kinh hà ngay tung ti hiong chỉ mọi ti chị xin thông yu liang lên chi phối mũi chạ li bài. Thì dịch thọ này chi phối kiểu tiệm thì nhị thọ này chi phối từ liu tiệm âm theo. Bài si nhị nhất nhị ship kiểu họ lượng trên nhịp sĩ liệu tiệm bàn cho chị các trình thông lý yêu tàu cầu phối. Thì hướng chỉ mọi lý trả bài si nhị nhất nhị ship kiểu họ 3 tiệm cho trình thông lý chị các yêu liang sẻ. Hệ thì hướng chỉ mọi ở liang sẻ xa hồ dĩ liên lộ cả chị các thông cung song ti trụ phu thầy chơi ca. Amen. Phó siêu bên song ti. Bài si kỳ đất lại xa ai liang sẻ hồ dĩ lại á. Họ chỉ còn nhà cái chọn cha như tập cha cái tí còn thông công tí có liệu sau cho cái chi phí gì đó đã tên có liệu nè nghe xong xin thầy ca lấy chi xe thầy ca giúp đặt tàu lia cái xin thấy thầy ca lia lấy thầy ca tay thầy ca cái phụng hiện lấy nghe chẳng lung tung không thì xin mày thầy ca khi hàng lấy thầy ca khi hàng lia cái xin thấy thầy ca chuẩn bị chẳng léo thầy ca lại tỏ cầu nghe xin cái thiên phú cầm trả nhí xong ti ăn họ nghe xong xin xong ti xin lý khoái nghe đâu xa kinh tỏ nghe tao cảm ơn từ xong ti thôi có lia cái phụng hiện Thầy giá suốt cái tục cái miếng thiên thằng lia cái phụng hiện cho chủ cái công chó. Amen. Thì ca lấy kiệt xíu lia cái gì với thần mùi
有份這個嘅上帝，主耶穌奇妙嘅做。感謝你神靈現代了嘅客家智慧，從頭到尾加入到我哋愛轉，我相信神靈要夠乜現代嘅度土，將到บุค平平安安。兄弟姊妹們，這個企向送上來，這個嘅智慧到呢位置，這個嚟接上帝天父嘅平安快樂，充滿落這個嘅心中。主耶穌實這個50병嘅這個嘅獻出一個寫，佢死佢復活。為了每個人相信其實得到永久嘅生命，神靈唔是離開個兄弟姊妹，從離下到永永遠遠，佢見大自家，帶自家去得勝嘅路，自家接呢個福，自家享受呢個福，自家做出呢個福，本人人學得，在耶穌基督嘅名，自家感恩，自家禱告，自家切切嚟講，阿門。向兄弟姊妹操禱講講。